Yebo, ingenezo wethu impela sibona lapha noNaledi aphiwe nje bese edlulise ke umuzwa wakhe ngokubuya ngembande ke Sikhova kuma awards ke weMetro FM 2026 njengoba ke eshaya phansi kwathunya ke kuma category ke amabini ke beqoke kuwona. Bafethu ke ngaphandle basikhuluma kakhulu ngicela banqane nginibingelele kuyona ke Mbuso City MTV City nje mosaqala ngene channel ake wenze kulungile uciphize usubscribe na notification bell uzothola zonke izindaba ke shisayo nazo ke ezitrendayo. Ke wingeneza wethu impela sibona lapha kuNaledi ke aphiwe nje bese ezwakalise ke umuzwa wakhe ngokungaweni ke indondo phana ke kuma Metro FM Awards ebekhona phana kusuku ngela izolo. Kanti ke wingeneza wethu impela ke uNaledi bese edlulisa ke amazwi okubonga kubona bonke abantu ke abathe bamvotela ke bemeseka ke nabanye bebemkhankasela ke kuona ke lama awards uthi bafuthu impela ke esisebenzi kakhulu futhi indlela ke esebenze ngayo ke impela ke ayingelinganiswa bafethu uthe nje cha impela ke noma ke sehlulekile kodwa ke lokhu igama lami lisematheni futhi ke yabona ke ngoku ke kuzayo so bese senza show so besishaya nje clean sheet. Ke wengane zothi impela usho njalo phana ke yena uNaledi ke aphiwe ke dlulisa ke amazwi okubonga kakhulu ke kubona bonke ke abantu bathe baphuma ke iqina ke bemneseka emkhankasweni ke wama awards wama Metro FM. Kanti ke wengane zothi impela sibonile lapha ke insizwa ke ebeyizikhandle kakhulu kubo yena kosibhekile naye ke obelokhu ke ephushe njalo ke ephushela ke yona ke lentokazi. Kanti ke naye uzwalisi ke unganami kahle neze wathi yabona ke ugeja kwakhe kuaphiwe ke lendondo ke kuyiluzi ke enkulu la empilweni ke yami. Bafethu impela usho njalo phana kusibhekile ezwalisa ke umuzwa wakhe ke naye ngokuluza kuNaledi aphiwe kuma category amabili ke beqoke kuona ke besingabala iBest R&B songs bese kuzoba iBest African Pop. Bafethu impela ke ezinjalo ke izindaba besiniphathele zona la kwiMbuso City MTV sithi bafethu ake nisivumele ke sihlabe ngaphasi ngetolo idibane yona ivideo elandelayo.